E a fua mai maunga le manui o se nuu. E a fua e ona tātou si i le fi inga man whaafutai nei fo i asa fau. Ai o si mai a whaafonga. I se tautua whaopopole nei a lau Samoa Entertainment TV mai e pia ma nā tamua. Ua whaalauloa nei le komiti o tāpenanga o le tūto o tasi o Samoa suinga wa iai nei le whamanatuina o le sisi ngā fu ai tausanga taitasi. E pei ona lipotia le nuspepa o le Savali e le sunga pese tātu singa tau finga. Le whae ngā whanoina e le kāpeneta ua whaamao ni ai le ta ilima tausanga ma whaia sauninga te tele mo le whaamantunga o le tūto o tasi o Samoa. O lona winga whaatu ato e whaatino le isi sauninga tele ile ato ai o le ono lima tausanga o Samoa ile lua o lua fitu. Mai le nuspepa o le malo o whaalawilo ai mo le nei tausanga o le a amata ai o na whaamanatuina lo tātou tūto o tasi. Ile na ole sauni ngā lotu masani e whaia le malu tāpua ile kālesia kātoliko a Maria Imakulata i Mulivai. Mai ole ata ita ia le fono a wao e kālesia so whaatasi a Samoa. Ole sauni ngā lotu whaapitoa e whaatu a whaia le ile sa aso lua o iuni a ole aso ngafua aso tolu ole a sisia e aile tanga vai ole malotu to tasi o Samoa i Mulinuu. Ma so ai ma savali whaaloalo a onga nuu e kālesia whaalapo i putonga, business i tū maoti, whaape ai mamtanga rue ngā le malo. Ma taua lunga ai le whaamantunga o le tūto o tasi mo le nei tausanga. O le sauninga o le ono lua o Samoa, o le ale ai ni whaafiafianga, whaaleanga nuu masani, o tū ngā whautasi, pese whaaleanga nuu, ma isi whaamoe sa masini ai tausanga uma, ai whaato ato i tupu, ia whaatinonga uma, ili whaamnatuina o lo tātou ono lima tausanga. Ta ua fo ilunga o le savali ele o tāwhia fo i le malo, ni tāpenanga mani fuafuanga a anga i tū malo po ni e kālesia fo i wa fuafua. O nei fesuia inga tāua e le vai mamau o le malo i a whaatu mawina, le mamalu ma le mātangu fia o le nei aso whaapitoa tāua, e sami ai lo tātou tūto o tasi. Whailo el whailau tusi o le komiti o tāpenanga o tūto o tasi, sunga anga Vili tō maimano Shem e to olua malo whaalongia mo le nei tūto o tasi o le kovana sili o Amerika Samoa malona whaltua whaape ai ma le ulua to e lau. Ai, mo whale ainga, saunua manino te teifono o le soa komiti o whaafifianga whaaleanga nuu ia tanuwasa pe tone maunga o lo tala whale ainga mo le tai au le songa fua so tolua yuni i le taimi o savali whaaloalo ma e tatau na whaaulu umatal sanga mtanga lua ngopuna o whaanatura ma le si o manga le MNRE. Ai mo ila tau e fia savavali mo le sisi ngā fu o nei tau sanga e whaaulu ma le stala po tonga savavali i le mtanga luenga wa onga maanga nuu le mek ma le mtanga luenga o tinam tama i tai a tina e o nuu maanga so tai. Ni se o tala whaasole na si itia tula ngā tina e o lau whanua o Samoa il whaonga ino masini e suati ai ilunga lau whanua malpalpala ai se i sele ni tamau a inga e maua mai ai. O le vai aso nei lea ua whaalau i loa lau i tele mai ai. Ele minista o whaatu angam whai ngā whaiva le sunga la aulil mali e toa polata i vau le watea Forsi Schmidt. E tolu tau sanga leo le anga lue e seino le whaalapo tonga le SATAP. E whaatino lea la asanga uo iai atina e whaatino. Alem tanga luengo whaatu anga. Saunoa la auli e tatau na laa ili whaalau le leia o whanua wa tele whanau u whai ngā luenga whaavai taimi. Wa le mawhai ona toi ngā lue ina whanua. Manatul mtanga luenga wa tau ngā lue ina whanua mai le se fulu le selau eka ki lia maamala au. O le nāti na e au fiai ma le whaia o ala vai ma awala e whaingo fiai o nga lue ina lau whanua o a inga ma whaatoa. O se vaenga leo fufuanga alua luma mau i le lavo o tau ma wha Samoa e peona i sao noa peitai. O le whaamalia ina fo i o lesi pūlenga o whaatuina e sui ai le STEC le Export Authority. Sao noa la auri o le aunga i a lava tau mawha i le tunuu wa ngā il tūlanga o le lava o oloa e whaatau i whafo ma le whaamoe umane le tolu sanga ua fua mai. O lea fufuanga e lea o se whaatu a tupu nei ina ua tūla i mai le fās sao noa la auli o ana tāpenanga la vaia mai le sfulu lima tau sanga taluai a o ave ai ma minista o whaatu anga ua savalia nei lona vaenga lona ono. Mai a whaafitai ai le malo saina le langolongo mai le vaenga o le atina ina o i tūtau whaatu anga a Samoa ai o le vaima mau i le lava o tau mafa ai o le tamau a inga. Tala tuli loa i le whale lea na whaonga i le medicine e whai maona whale maitu ma oti vai lima. Wa amata ona solonga le lei le si fo i vaenga o le atina e le whale su e wha scientist i Samoa o lo o whai ai. O ina le na sauno al minister o fsoso antele na fo i vaenga
o le fale su e ngā luenga wha atino leo leo, ai o le wha amsinonga, ai maise o le wha amao ningo whala au wha asaina, mo se saunga le mu ma le file mu le tunuu. O le fale su elena, wala asia ai e Samoa le whai o sa ili ilinga, ili so tanga o listangata i listangata, ma ua o ili taimi e le mawhai ai o na toe alo se isi tu la fono. Ua mawhai ai nei o na sue, ma sao, ai maise o le sa ilinga o le DNA, po o ni mata upu tau wha amsinonga. O lo whaaftai al minista wha atu angam whai ngā whaiwala au le mali to al tau whalo loto i a fiu anga o whenga male au wa, male la sanga na o iai o la tau lau ele, ai le isa so i fua na mau. I sa unanga whala wa i tele al minista i lunga so ta inga tele mwawe, wo o lava i o onga i mea ua tula i mai, male vevesi sa iai, mai fea, mai le tula fono nei, wa fau le tula fono, wa le o whaatasi ma le tulanga i pui ai le file mu. O tua ia le minista talu le whaatoa pelau, sa wai e na un tangata la iti. Na ia sa unua fo il taimi nei, o mata i tū le mea o iai, o le mea lea, o le lua o ulu o le whaamsinonga, wa le ilo ai po whele i tūtino, e iai le ami o tonu. Ai ina ua sui ai le HRPP, e le iwale tā penanga, a mātua pe na ia sa unua. O le folfolanga le fas a tūla i mai to e whaatūlanga le whaamsinonga, i le mea na iai, a iai ni suinga e te tau fo i na whai. Ai leo le pule tutu o le whaamsinonga i tutonu a ingam si o manga, e pe o na sau noa la auli. O le taimi nei wa whaatonu le malo le fia o matai ma isi tūlanga patino i a inga. Na ia sau noa fo i wala langa whaai unga wa umonta a tia o toe ta tosi tua oi whaavai, lea o tupoi nei, o lo o lau liwina nei suinga i tau ona toe whai, ma ele tele o le atoe whaafoi i le mea na iai whaatusa, i le whainga na iai le lua o, i ona tūlanga whaatope lau. Wo o maile masina i te tala ai a wanoa mo tala sanga o leisi se i whaaltau sanga al malo New Zealand, ai tele a ingam tangata taito tasi, o lo to toe mai lava i se i o tau sanga wa mawai, o lo whaanga solo lava o na whaamalie ai a inga o nā wanoa whai ngā ruenga, ma no fo mawai New Zealand, o mo le mawina il ofisa malanga Katie Monanu, o le whaafitau li tele lava i a inga na manuia i le se i le i New Zealand i tau sanga o mawai, o toe sulusulu watu ilona ofisa o le whaale tonu mai o pepa whai ngā luenga. E o lava le kampani na malanga mai, whai ala tau polkalame whaapitoa le whalo le malo, na whaale tonu fo isa vaenga o pepa whai ngā luenga na maua mai ai. E a whio no se lau le a wha itangata Samoa e anga wa al polkalame no whamau le a New Zealand le tausanga, mōli mawina o le tele o tausanga o mawai. Sa le mawhai o na whaamalie le a se lau tangata Samoa talua ia inga, pei o pepa whai ngā luenga maisi. E ono vai aso fa ulu ai tal sanga le kota lua o lua fa, mai le aso lus fulo me le stolu se fulo iuni. Whaaftai i le tapo inga whaaftai i te talo, ta tonu whaamlieina lau whaafunganga i nei fo i tūlama le nei aso, tātou tue whewra i le aso atai au. O nanga lawal nei, whai pēa lau Samoa, Entertainment TV, mai Samoa. Whaaftai fo i le Wendy's Design, mo le whaala e tantununga, a malanga i Samoa, a sia nei funga lei, i le Parahim, le oro o le Wendy's Design, mo se la e.